kandi byapa tukabinyegera wabitwara. Abatura ba Kabegaramire na Nyirongo umurika gwa Kaseto mu district ya Kikube bagira ngo amakagaru kurenga rushanje garumwe abantu bakwike 13 nibo bari mu kwera rishira habwe cyapa citaka ecyo bashangira mu itaka ryabero batuyireho. Batugambira ngo harumwe byapa birukanka nkamukaga kandi byapa by'injaba mwe tukumanya bakamabaje tukumanya bigiro ko bwireki konko bwiro obutwireho ebinji bigireho nyuma yito ako bimwe twamanyire myaka byizeremo 2024 kandi abantu kaza mukari. That is when we actually identified that for all long we have been seated on titled pieces of land. It is not only Kabegaramire here where we are standing, but even the neighborhood. Abatura bino kwetombyitwa ngo ministry y'amataka tekozerekera kumara hw'emiliyane eriyo mwitako mwihanga. Omuntu yasohoka kutufera mukozi wa government akora murandi photographer borabe cartographer borabe cyapa cye emyaka je cyogera norabe endagano z'abatakaze bayina norabe bikoro biri ku mataka wano esuku omwanyi kokowa cyaki amasomero ekiwungi cy'ebitundu kino government buli muranga gweyogera bagutekawo. For sure we are no longer sleeping, our mothers are no longer producing, dads have no time even to produce. By the time you enter your house, someone is evicting you lose manhood, you are a man. Amran tumusime aradisi wacu kube nagira ngo enshonga ze byapa hitakerwa abantu ziriyo neziteganisa ofisi. Ebyapa byona minister bakanyegera no mu state house and corruption unit abakama babyo hakuba bamani nyabagambe ebyapa ebyo bikatunga mu itaka ly'abantu kandi nyo byanyi timumanyali bitaha halimu Nomani Mbabazi halimu Yusufu Wandera ebyapa ebyo biri Kololo na Kisoroza ebyapa ebyo na minister yakugambye abakama babyo benyini ntari hakazindaro akoro bantu ino mu state of corruption bamani muno. Sam Mayanja minister wihanga habwe enshonga z'amataka no korakorana kw'endembo oguyaraganisa ngunaza kuragira komishana ashazimwe byape byatungirwe okora bo mihande tashikire okusinzira ku section cyenda mwemu eya Land Act ekyapa ekyo tukisazaamu nga tetugenze na mu kooti nze ndagira commissioner wa land registration nasazaamu ekyapa ekyo nga tetugenze mu kooti nga tetugenze na mu district land tribunal. Ekyapa ekirikugambwaho nikyatana n'itaka ry'ekibira ekya Bugoma. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.